Yay. Sanibonani. Hey, did you know this? Yeah, my dad. I bet you didn't know. But ke ekseni nawuvuka unathe mandi lahlobile. Ngiyabona. Baye bathi bodokotela at least nawehlulekile lisho njalo leli gama lithi at least. Nawehlulekile 2 liters per day. Ngiyabona. So usuke lapho udle kudla lokhu healthy. Uyabona? Lokuphekiwe hayi lama fast foods ethu leswadlako lawa. Tikwaloko usuke lapho udle ema fruits. You see? Yeah, so udle ema fruits la healthy nawo la washwe kucala. Tikwaloko bese sewenda so ejimini. Hayo ke? So ejimini. Ngalelinye nje lemalanga like it or not uyokufa. Uyayivinza ngalelinye nje lemalanga uyokufa. Funeral cover ude wena. Wena ugadze ukuthi awuyithathi ngoba uyohlwithwa. Ngiyaweva. Nangibuya kule video letako nakutshela ukuthi yakuphi le funeral cover. Shiphele ndiyangenyanyisa na. Yangenyanyisa le nto le. Shiphe kakhulu. Ho?